Seria tata lerio mwana no moika omochenu toche amo totele hallelujah 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 Abanchwa abaligereria NDIZI TV aba na contempo tabawishire Christmas yekiya esukuku mwako muya mwako muya biamono chengoro ku mbogo ase band ya contempo incho mobugia egita abana aba mintotole nabo gaiga yaikire chinga kichiri che Christmas na inche bune Christmas ngoge celebrate ose ngoge togia asenge incho ye family chinga keche njiri ase family yaito tukonya kwa tukomerana bali chinse cheisiko bali chi town chituka Nairobi abali ase bali bagocha togochamu onyene mboliero nyana kango ko mandazi twarosi tumerana so Christmas yege konga chi memories chingia kegera ni chinga kichiri ase family yetu na ntuka tukomerana twanyara kwa batogo sangamo so ayuna ronda tabe gore Christmas that is those are my memories about the Christmas. Asa Marieta Yabakorokana Wakondo Kon Tegi, aka Solmanik, aka Lamo, aka Lamek Nyamari Neliagazela Sekemande, aka Beats, Yani Lamon the Beat, Ase Ebende a Contemplo, Yongo Brigade Vega, with the Vibrabne Mamungo Brigade, guitar, both producing the and then Golikanda Matera. Ekeli simasi hose ekeli masasi mna tunaleta ukerukaga aliseito nigo nche personally n'abantu na ekabera yane nigo tokoranga ininga kingia kutalira abantu bali nakindate the less fortunate in the society bali bari street nako bakendiga na barabu batebe ngambia mono kutalira barere Nyagetiara asokorra kwane ekine kigento ekiyamono kusikingenje mono gukora se Christmas ase kelima sasi ekerende obwana bwana egento nginyorete sana egento nginyorete bina nakinete ninga sokoro ibolete tata naro kelima sasi ke motuwa nyanyende emboli ngamorraga koli inyamembe se kile kigento nginyorete Christmas agabuntora lidi inyamembe se igonga manyanga bagaka bali bakarengo libari nginyamembe se na nengo libari ngamanyinga ama bese gusakarangire ine memory yane ya Christmas na ndena baka neri Christmas ikia no makumia wa magendero oyo nere elmo Elijah ni lina tugitenga nyona limbakire mugania elingando njene ine Elijah njene Elijah ase bandi yiga ngokora tuli gento kunga vocals tubwate go train vocals kuigira musically ndevinge igongo tekitore but evi uno mboga tevire ntobwate advantage gete ntole wide spread ase
kimuziki ndore blessed ase ringana lie Christmas tumaiti naende lakini Christmas into bwate chi memory kiro muntu na bwate memory yae lakini nje yani ni fani yake nyore dinge Christmas nalina manyete ko nyenye mboli ngo manyete obuiti aye ngane likora irani asport tini moiti kuri no ko gekekeliere mesa ono nalio ango yana ngireti obonyenyi obo itirie balibe obonyenyi obucheri buna bono by the nimbukiri ngo endande ngoro obucheri asenga kiyu sanga na bamino bless the less fortunate and tarira baliora ike gotarira just tige Christmas kia ugitwara impact ya soyondi memory ya nenche mo neba ko bate Christmas kia 2002 abate miaka mekeigo kirende nalinge mwana ninyorete mama tare ngororo usbati minto maneno soire liko chakira koro sema ndasi uyu bekira mabute karaye ogazo mandasi Muisiboli ngolis na ngechombe ngai uli musu. Apa musu ngaroro rokai. Kai waka musu. Kamusu yete. Muisiboli kabwatoka. Oywe. Iko. Kina ikirali kajora ali aterekire sugulie era giko karaye lika anye yoire. Muisiboli njenga gete kara maje gutigota chaiga. Abuta ali akangweraga. Ay. Ina ngala tora to rusiero oroko ndigise pamura to rusiero so that was a memory ko ginyuri every 24th yeah the eve of Christmas so nimbwate memory of course tell mberi kera ni nyorete lakini nembe neko batayinge Christmas mwali ngora tatu maguta molenda chera ngora chera Christmas ngora abana molenda ba ye baswa tikara ya ime una ntu contempo we wish you a merry Christmas mbiyamona se okubwati NDIZI TV mbiyamona so kuta support una ntu contempo tokubaganira Christmas ikia no mwako muya so ansa abuligeri NDIZI TV 2020 bono by the to akore decade subscribe 2020 NDIZI TV iko na maneno subscribe tutakuwa na maneno ni subscribe thank you Merry Christmas and a Happy New Year. Jani mbori kendeko wa maisone myoye kama nyemi yo bande mamiri ama kendo wagate bakare abakoro mwiseke muyanya kieni kebaliri kieni akobe gocha bo baracho nari abamura bara mwanche ekemira gyakare chisokoro boli bwakaro bwanchane ngai bokorwa twarego sange busoboli ne chinkara twarego tengali bina bucha magega bune etwani nyarogoncho ande nabuganda arabekire mustari bete kura bando musari bikire mustari arabutaka chaka ni jina ngo ngonya na ukena uno musari kama kwa bono iyo chaka Kisii masi mukule kwa upendo siache kukula mandazi mengi because Christmas mukule pole pole chapo unatongelea kishuria kwa hiyo bana minda asante sana kwa mwana yetu ya bora Merry Christmas and Happy New Year. Then can't forget Merry Christmas and Happy New Year. Don't forget to subscribe, don't forget to share. Yeah. Thank you guys. Tuko
pamoja pale.